Certaines voix réclament des sanctions internationales contre le Rwanda. Les États-Unis pourraient prendre cette décision. ariko hari amajwi menshi atandukanye asaba ko hagira ibihano bifatirwa u Rwanda. Muri ayo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bivugwa ko vuba aha ishobora kubikora. Hari hashize iminsi mike Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe avuze ku bijyanye n'ibyo. Ese nyakubahwa Minisitiri, ibyo bintu ntabwo bibateye ubwoba? Niba ibihano bishobora gukemura ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'akarande, n'ejo mu gitondo nabisinya. Murabizi neza ko muri 2012 muri 2013 nabwo hari ibihano byafatiwe u Rwanda, murabizi. Ese byigeze bikemura ikibazo cyo muri Kongo, ikibazo cya M23? Oya, intambara yagarutse imyaka 8 nyuma yaho mu kwa 10 kwa 2021. Ayo mateka y'ibihano niba ari n'inkoni y'ubufindo ntabwo rwose ari ibintu bisobanutse. Nta bihano na bimwe mu isi nzima bizatubuza kurinda umupaka wacu, cyangwa se gutuma abaturage bacu batongera guhura n'ibyo bahuye nabyo mu 1994 ngo babikorerwe na FDLR. Ese ibyo ngibyo byo ntabwo bizahinduka ikibazo ku gihugu mu ruhando mpuzamahanga ndetse n'uburyo ubukungu buhagaze u Rwanda mu byumva mute? Oya rwose, ibyo n'ubundi byamaze kubaho, ntabwo ari ikibazo gifatika. Turi mu isi aho buri wese agomba guheka umusaraba we. Ibihano ntabwo rwose bidukanze, ntabwo ari ingingo ni ugukemura ibibazo by'abanyekongo, kandi bigakemurwa haherewe ku isoko yabyo. Ni ukuvuga ngo ni ukujya ku muzi shingiro w'ikibazo, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes. Inshuro z'ibikangisho badushyiraho buri munsi ngo tuzakora ibi, tuzakora biriya, nimudakora biriya, murabizi. Hari n'igihe wumva bigiye kuguheza umwuka, ugiye guhezwa umwuka n'ibi bintu, ariko aho guhezwa umwuka n'ibyo byose, nzahezwa umwuka no kwihagararaho mbabwire ntimugende mujye mu kuzimu. Ntabwo wandemera ibibazo ngo nanone ugaruka aba ari njyewe unenga kuri ibyo bibazo, none utangira unantera ubwoba. Gute se? Gute? Ibyo ni ibintu bya buri munsi, ni ibintu bihoraho, byahindutse ikiganiro. Aho kugira ngo bajye gukemura ikibazo mu buryo cyakaba gikemurwamo, aba banyekongo ni abanyamahirwe. Uyu Tshisekedi ujya hariya akabangamira abaturage, bakabahohotera, agakanga abantu, noneho byarangira umuryango mpuzamahanga ukagize umubwira ngo urabona ngo akabikora ibi. Murabizi, nkababwira ni ntabwo mubona ko ibyo kubikora muri gutuma uwo muntu adashaka igisubizo cy'ikibazo ku bibazo byabo bafite, ibibazo byose twaba dufitanye hagati yacu nabo. Murafata igihugu, perezida cyangwa guverinoma nk'umwana w'abajeyi. Muzarebe inyuma, musubize amaso inyuma, mugenzure. Nta kintu gihari cyo kunengwa kijya kuri abo bantu, kuba barema ibyo bibazo ubwabo bakanakomeza bya bibazo bigakomeza bihari. Ariko iyo bigeze ku Rwanda
ni ibibazo byacu tukabinengerwaho baze ku kibuga cy'indege urumva bahari ku wa kabiri ariko ku wa kane nibwo indege ebyiri za kajugujugu za MONUSCO zaguye i Goma uyu munsi iyo mvugo niba igikomeje ibyo bitarabaye ndabonamo ikintu gisa nka duel hagati ya AFC M23 ndetse na MONUSCO nk'uko byari bisanzwe natangiye ejo bundi nibaza ngo kuki bashaka ikibuga cya Goma badashaka icya Kavumu badashaka icya Beni badashaka icya Bujumbura badashaka icya Hehe muri analyse yihuse kandi yoroshye ndavuga ntoke ibirindiro byabo byari bisanzwe i Goma sibyo naho ingabo nyinshi ziri none se kuki bashaka kubanza kujya bahagurutsa indege z'ubutasi mbere yo kudeployinga igisubizo kikaba ntabwo bizeye AFC M23 kineye kubanza gutata none kuki bakeneye garanti kuri iyi nshuro no gushyira pressure kuri AFC M23 ni igitutu kigamije kubwira AFC M23 ngo dusezeranye ko nta kibazo tuzagirana AFC M23 ivugwaho kugira ubwirinzi bw'ikirere bukomeye sibyo mu kwezi kwa 8 kwa 2024 yashinjwe kugira ikoranabuhanga rigora inzira z'ikirere bizwi nka jamming and spoofing igira amasurface-to-air missiles kandi abantu ba MONUSCO bakeneye kuba bakoresha indege bakeneye gushyira igitutu kuri AFC M23 kuvuga ngo bizere ko nta kintu AFC yababwiye ngo baze Uvira ariko ntabwo yababwiye ngo bazi Goma imyitwarire ya AFC M23 izajyana no kuvuga ngo MONUSCO yiritwara gute ndabibona niyo mpamvu navuze ngo ni duel nta nubwo ndi butinye kuvuga ngo ni intambara nshya yeruye hagati ya MONUSCO na AFC M23 ariko itangiye iri bucece MONUSCO tuyizi korana na FARDC yego ni n'umufatanyabikorwa wabo ntabwo Loni yohereje MONUSCO hariya ngize kugerageza kubungabunga cyangwa se kugarura amahoro ibikorane n'undi muntu utari leta egal FARDC basanzwe baragiye bakora ku ruhande rumwe na FARDC no muri za operation nka Springbok n'ahandi bari hamwe ntabwo nzi nimba ihinduka ry'ubuyobozi hakavaho Madame Bintou Keita hakaza Vivian Van nimba hari icyo biza guhindura muri iyo mitekerereze yo kuba AFC M23 imera nkaho ihanganye na MONUSCO ntabwo nzi nimba hari ikiza guhinduka ariko ibintu nibikomeza uko byari bimeze ceteri speribas ko guhangana ntikuzabura abo bantu ba MONUSCO bazahabwa access ku kibuga cy'indege cya Goma nanjye ndakubaza uvuga neza kandi ukandika ikidage nk'uwakivukiyemo kubera ko wagize amahirwe yo kwiga muri DH Sprachenhub German Language Academy. Ich habe zwar nicht so viele verrückte Hobbys wie du, doch ich habe auch. Ushobora gusanga ibyo bavuze ari wowe bireba ariko ntabwo wabimenya kubera ko utazi ikidage. Gusa nzi abanyarwanda bakivuga nk'uko nguko neza. Aba bakize muri DH Sprachenhub. Iyi ni German Language Academy. Ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho kubifuza kujya kwiga, gukora, kwimenyereza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ikidage. Ibi byose ni byiza, ariko hari ikibazo. Kwiga ikidage ni kimwe, kukimenya ni ikindi. Kugera aho bakora ibizamini bikaba amahirwe, noneho kubona impamyabumenyi mpuzamahanga byo ni inzozi bigoye gukabya. Ibi hari kera. Ubu ECL German Exams yageze mu Rwanda. DH Sprachenhub ubu ni umufatanyabikorwa wemewe ku buryo busesuye mu gukoresha ECL German Exams. Intego ni imwe, gukora rimwe ukazana intsinzi. Nka ibyo bidahagije, uwiyandikishije muri ECL German Exams gukora ikizamini ahabwa amasomo yihariye ya coaching, ari byo bituma akora rimwe gusa ritagira irya kabiri. Ushobora kwiyandikisha gukora ibizamini by'ikidage byemewe ku rwego mpuzamahanga mu cyiciro cya A2, B1, B2 na C1 hano i Kigali. ECL German Exams zitanga impamyabumenyi zemewe ku rwego mpuzamahanga, zikemerwa mu bya visa, kujya kuminuza, mu kazi, mu bukorerabushake na EU pair n'izindi mpamvu zihariye zisaba certificate z'ikidage. Hehe no kurwanira appointment yo gukora ikizamini.
hehe no kwishyura ikizamini igihe cyo gukora kikazagera ntawe ukumenyesheje, hehe no kwiriza umunsi wose utazi igihe birangirira, hehe no gukora ikizamini utegereje kuzagaruka ejo gusubiramo. Gute se kandi ECL German exams ihari? Wowe duhamagare cyangwa twandikire kuri 0738 wagana kandi aho dukorera ku Muhima muri Delta House ku muhanda KN 89 Street mu nyubako ya 5. ECL German exams zirakoreka, ziratsindika kandi zirahendutse. zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 maze Spiro yawe uyibikeho. Yes, reka tubasuhuze tunabaha ikaze mu biganiro n'amakuru hano kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Turizera ko mumeze neza, turizera ko ibikorwa byanyu bitekanye. Ubwo kandi nako tubatumira kuri itariki ya 13 ukwezi n'ukwa kabiri 2026 turaganira kuba bitandukanye hirya no hino. Nitwa Janvier Haki, Nkuye mu Ruge Yves, nk'ibisanzwe nawe arahabaye Yves n'amahoro. N'amahoro cyane Janvier, umeze neza? Meze neza cyane. Okay, byiza cyane. Umeze neza, nanjye ndashima Imana. Yego. Ndashima abantu tubana mu makuru n'ibiganiro, inshuti zacu zidukurikira, abantu batwunganira. Hari abantu banyura mu bikara akakubwira ati hano ko wabikoze sava, ariko haburagamo ibi. Hari ababikorera muri commentaire, mwese ndabashima. Ariko by'umwihariko ndi gushima ba bantu tubana umwanya muremure, kubera ko iyo tubanye umwanya muremure harimo inyungu ebyiri. Ku muntu uri mu mahanga kutureba umwanya muremure harimo inyungu y'amafaranga. Biba birira ikiri ko ari publicité nyinshi ziza kukunyura imbere, nimba utaraguze bwa buryo gutuma ureba ibiganiro nta publicité zikunyura mu maso nabwo bubaho. Ariko ku bantu banjye ubwo nimba ubufitemo menya ko oya bigize icyaha. Ndabifata nko kugambanira ubutegetsi, gukwirakwiza ibihuha, kwinjiza abana mu gisirikare, no gufata ku ngufu, no gutesha agaciro ifaranga ry'igihugu. Ku bantu banjye muri mu mahanga ukaba waratinyutse ukagura buriya buryo ngo ushaka kureba ibintu publicité zidacaho, menya ko uri umuntu mubi cyane. Umugambanyi. Umugambanyi. Urashinjwa ibintu byitwa treason. Ku bantu bari mu Rwanda cyangwa se ahandi hantu ibintu bitari monetize, ubusabe bwa Melody ahandi naho byagenze uko byagenze mu Rwanda. Iyo birebye umwanya muremure, uretse of course kuba byinshi mu byo twavuze biba bikugezeho, ngewe inyungu mbigira muretse wowe uyigize yo kumenye byinshi mu byo twavuze, bituma YouTube ishobora kurekomanda ikiganiro ku bandi bantu. Weya cya kiganiro uzabona twakoze ukona nticyarebwe, mu buryo bw'ihame jya unamenya ko bakirebye umwanya muto. Yego. Iyo cyarebwe cyane ubwo bakirebye umwanya munini, kuko naho YouTube ihera ikirekomanda abantu. Biva kuri za likes, biva kuri za commentaire. Abwe basi nimba mvu udashaka no gukomantinga, jya ujya mu ntuke. Ariko iyo commentaire kuko YouTube itabyitayeho, izajya tuvuga uti wow babitanzeho igitekerezo, ibiti bigenda. Si byo se? Ngo karibu mu kiganiro. Yego. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yatangaje ko nta bihano bishobora kubuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite imigambi yo kuruhungabanya. Ni mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe
ubwo yari ari kuganira n'umunyamakuru David Bashe uhagarariye radiyo mpuzamahanga y'abafaransa RFI ya Addis Abeba muri Ethiopia. Gutangaza ko ibihano ntacyo bishobora kuba bidashobora kuba bitabuza u Rwanda kurinda imipaka yarwo bivuze iki? Yanabisobanuye ariko mu bundi buryo. Nduhungirehe avuga ko atari ubwa mbere u Rwanda ruhanwa kubera ibyo muri Congo, kandi nibyo. Muri 2012 2013 muri M23 ya mbere u Rwanda rwarahanwa, nabwo ruzizwa gufasha AFC M23. Icyo gihe kiri M23 yari taragira icyo kibanziriza cya AFC. No mu mwaka ushize hari ibihano byafashwe nubwo wenda bitari biremereye cyane. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu nimba mbyibuka neza hari ibyafashwe. Bishobora kuba ari no mu bihe bitandukanye. Hari ibyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatirwa abantu ku giti cyabo, birimo byafatiwe Afande James Kabarebe n'abantu nka umugabo wo muri AFC M23 uri mu bavugizi, ntabwo ndi kubyibuka neza, uyu w'umusore cyane w'Ijeya, Lawrence Kanyuka. Hari n'ibyafashwe na Union Européenne, hari n'Ubudage bwavuze ibyo guhagarika deals n'ibindi. Ariko mu buryo bwabyo ari uburyo bitari biremereye mu gato. U Rwanda runakora manevure nyinshi za diplomasi, rugira ibyo rukora bituma ibihano bitaba byinshi. Ariko Nduhungirehe akavuga ngo iyo yabaga ibihano byakemura ikibazo cya Congo, n'ejo nabyuka nkasi ni muduhane. Ari gushaka kukubwira iki? Shaka kukubwira ko no mu bindi bihe u Rwanda rwahanwe kubera ibibazo byo muri Congo nta gisubizo kirambye cyavuyemo. Rwarahanwe hashira iminsi ikibazo kuko cyakomeje, nanone u Rwanda rukisangamo. Icya kabiri akavuga ko ibihano bishobora kuza nk'inkoni, abantu hari batekereza ko iri magique, bishobora no kuza kubabaza, ariko ahubwo ko bihinduka ikibazo kibi aho kugira ngo hajye ku muzi w'ikibazo. Akavuga ati ibihano ntibikababuze kuba abantu batekereza cyangwa se bagerageza kujya ku muzi w'ikibazo, nibyo byiza kurenza gutekereza ibihano. Noneho akarenzaho ikintu cya nyuma akavuga ngo nibiza mu kurinda imipaka y'u Rwanda, nta bihano na bimwe biri mu isi byatuma u Rwanda rutarinda imipaka. Ni nko gusobanura ngo twebwe ibihano ntabwo bidukanze imbere ya existential threat. U Rwanda ruvuga ko FDLR iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari existential threat ku Rwanda. Ibyo rero bigatuma u Rwanda rukora ibishoboka byose kugira ngo igihe cyose FDLR ikiriho narwo ruhorana ingamba zo kuyirinda nyine, zo kurinda ko yagira ibibi ikora mu Rwanda. Imvugo ya Nduhungirehe yarayibajijwe n'uriya munyamakuru amubwira ko na perezida w'u Rwanda Paul Kagame aheruka kuvuga kuri ibi bihano. Sibyo? Akavuga ati perezida w'u Rwanda Paul Kagame aheruka kuvuga kuri ibi bihano, ariko abivugaho yasaga nkaho ntabwo babimute, namwe ntabwo bamufite. Taravuga ati ntabwo pe, ntabwo habe namba. Yego. Bikaba iyi mvugo ya Nduhungirehe ubwo ku ruhando rwa Leta Zunze Ubumwe za bicembwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo bitega bivugwa ko ishobora guhana u Rwanda ku itariki 20. Yego. Bamwe rwose baranapresiza, sinzi ngo hazabiki, ariko nabonye bamwe mu bifuza ko u Rwanda ruhanwa bapresiza ko izahana u Rwanda ku itariki 20. Iyo urebye nyuma y'uko AFC M23 ifashe Uvira, banatangiye bamwe mu banyamerika batangiye kuvuga ko hagomba kugira imbaraga zikoreshwa kugira ngo iyo Uvira irekurwe. Yego. Bamwe batangiye kuvuga iby'ibihano.
birakomeza abatandukanye barabivuga kugeza kuri Smith uyobora akanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ariko agasubcommittee gashinzwe Afurika by'umwihariko nawe ibyo yarabivuze yewe nahoze mbona wa munyamakuru uyu munsi navuga ngo uri kuzonga u Rwanda cyangwa se wahagurukiye gukora ibishoboka byose ngo abuzonge witwa Hariana Velas nahoze mbona banafitanye exclusive interview nanone yashyizeho agace gato avuga ko baza kuganira mu buryo baza gushyira ikiganiro mu buryo burambuye nibwira ko nabyo biri mu bintu aza kubavugaho kuko mu byo agamije ibyo ngibyo nabyo birimo agamije ko u Rwanda ruhanwa rero u Rwanda perezida w'u Rwanda Paul Kagame akavuga ati rwose haba hari ibibazo byinshi abatubwira ngo ibihano ejo na nimugoroba ariko ntabwo ari ibintu nyine bidutera ubwoba rimwe na rimwe umuntu ahitamo kubamefiya ahubwo akababwira ati go in hell no Olivier Nduhungire yashimangiraga iyo mvugo ko bidateye ubwoba ariko ko niyo byaba bikomeye gute atariyo mahitamo meza aboneye yego hagati aho nanone inkuru ya France 24 iravuga ko oni yifuza kubona ubwishingizi assurance nk'icyizere tubyite gutyo yego butangwa n'impande zihanganye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibashe gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma mu kohereza itsinda rishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge nk'uko n'ubundi byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni i Kinshasa. Nabonye inkuru kuri France 24 ifite umutwe uvuga ngo la MONUSCO souhaite des garanties de sécurité du M23 avant un déploiement à Uvira. Uvuga ngo MONUSCO irifuza guhabwa icyizere cyangwa se isezerano ry'uko nta kizaba mu bijyanye n'umutekano kandi ikabihabwa na M23 mbere y'uko yohereza ingabo muri Uvira. Ni inkuru iri aho ngaho kuri France 24 bakavuga ngo l'ONU souhaite obtenir des garanties de sécurité des parties au conflit dans l'est de la RDC en fait d'utiliser l'aéroport de Goma pour déploiement d'une mission de surveillance en vue d'un cessez-le-feu, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU à Kinshasa mardi, précision de Rerie Bazala Kibangula, correspondante de France 24 en RD Congo. Avuga ngo Loni yifuza ko ihabwa amasezerano ko nta kintu abantu babo bazaba ku mutekano uzaba ari nta makemwa mbere y'uko bohereza ingabo zo kujya kugenzura agahenge cyangwa se uguhagarika intambara muri Uvira. Ibyo rero ngo uhagarariye Loni wungirije yabitangarije umunyamakuru wa France 24 uri Kinshasa ku wa kabiri uwo bita Bazala Kibangula Olerie. Hano harimo ikintu kimwe ukurikije igihu yabitangaje na mbere y'uko AFC M23 ikorana na Loni kugira ngo baze ku kibuga cy'indege urumva bahari ku wa kabiri ariko ku wa kane nibwo indege ebyiri za kajugujugu za MONUSCO zaguye i Goma. Yego. Uyu munsi iyo mvugo niba igikomeje ibyo bitarabaye ndabonamo ikintu gisa nka duel hagati ya AFC M23 ndetse na MONUSCO nk'uko byari bisanzwe. Natangiye ejo bundi nibaza ngo kuki bashaka ikibuga cya Goma badashaka icya Kavumu badashaka icya Beni badashaka icya Bujumbura badashaka icya Hehe. Muri analyse yihuse kandi yoroshye ndavuga ntoke ibirindiro byabo byari bisanzwe i Goma sibyo naho ingabo nyinshi ziri none se kuki bashaka kubanza kujya bahagurutsa indege z'ubutasi mbere yo kudeployinga igisubizo kikaba ntabwo bizeye AFC M23 kineye kubanza gutata none kuki bakeneye garanti
kuri iyi nshuro ni ugushyira pressure kuri AFC M23, ni igitutu kigamije kubwira AFC M23 ngo dusezeranye ko nta kibazo tuzagirana. AFC M23 ivugwaho kugira ubwirinzi bw'ikirere bukomeye, sibyo? Mu kwezi kwa munani kwa 2024 yashinjwe kugira ikoranabuhanga rigora inzira z'ikirere bizwi nka jamming and spoofing, igira amasurface to air missiles. Kandi abantu ba MONUSCO bakeneye kuba bakoresha indege, bakeneye gushyira igitutu kuri AFC M23 kuvuga ngo bizere ko nta kintu AFC M23 izatwara indege zabo, kuko barabizi ko AFC M23 ntizabizera, cyangwa niyo yabyemera kuti nta kizeri bafitiye, bishingiye ku mateka yahashize, uburyo bagiye bakorana na FRDC, uburyo bagiye babana, uburyo AFC M23 yagiye bashinja ko aribo bakorera ubutasi FRDC, noneho bakayifasha kurasa AFC M23, ibyo ngibyo n'ibindi. Barabizi ko nta kizere bafitiranye, kutagira nicyo kizere rero bikabatera impungenge zituma bavuga batoke, none niba ari uko bimeze reka twake security guarantees. Iyi AFC M23 se iyo ukayibona gute, iri bwitware gute kuri niyo yababwiye ngo baze Uvira, yego, ariko ntabwo yababwiye ngo bazi Goma. Imyitwarire ya AFC M23 izajyana no kuvuga ngo MONUSCO yiritwara gute. Ndabibona, niyo mpamvu navuze ngo ni duel. Nta nubwo ndi butinye kuvuga ngo ni intambara nshya yeruye hagati ya MONUSCO na AFC M23, ariko itangira iri bucece. MONUSCO tuyizi korana na FRDC, yego, ni n'umufatanyabikorwa wabo. Ntabwo Loni yohereje MONUSCO hariya ngize kugerageza kubungabunga cyangwa se kugarura amahoro, ibikorane n'undi muntu utari leta egal FRDC. Basanzwe baragiye bakora ku ruhande rumwe na FRDC no muri za operation nka Springbok n'ahandi bari hamwe. Ntabwo nzi nimba ihinduka ry'ubuyobozi hakavaho Madame Bintou Keita hakaza Vivian Van, nimba hari icyo biza guhindura muri iyo mitekerereze yo kuba AFC M23 imera nkaho ihanganye na MONUSCO. Ntabwo nzi nimba hari ikiza guhinduka, ariko ibintu nibikomeza uko byari bimeze ceteri speribas ko guhangana ntikuzabura. Abo bantu ba MONUSCO bazahabwa access ku kibuga cy'indege cya Goma. Nanjye ndakubaza, yego, uko nabikubazaga ejo ndongera mbibaze muri ubwo buryo. Bazagurutsa indege ku kibuga cy'indege cya Goma, nta bantu ba FRDC bari gukorana nabo? Ntabwo byabura. Bizashoboka? Ntabwo byabura rwose. None se M23 izemera ko bakorana itari kubagenzura, itari kumwe nabo? Kandi ari igenzura, nizi kajugujugu zaguye ari AFC M23 iri kwagenzura, izabyemera? Wamenye. Diweri ngaho higiye guhera cya kabiri. Ese ko Loni ivuga ko ikibuga cy'indege cya Goma biriya byabaye yari intambwe imwe ariko iganisha ku zindi ntambwe, yego, ubona kiza gufungurwa izindi etape ziraza kura zo kugifungura? Izo etape zo kugifungura nizoroha, baragifungura Kinshasa ibereretse ivuga ngo nta bintu dukeneye ku kibuga cy'indege. Nihatabaho gufatanya kwa AFC M23 na MONUSCO, karaba kabayira bari diweri. Ariko se kandi naho MONUSCO nifatanya na AFC M23 Kinshasa itarimo, nabwo iraza kuba indi diweri. Ku rundi ruhande buriya AFC M23 ibashi isho yemeye ibyo MONUSCO iyisaba, ubwo ni ku ruhande rumwe wenda nubwo bishobora kudashoboka, ariko se mu gihe yaba yemeye ibi MONUSCO iyisaba, usanga mu mboni zawe atari icy'umutwe Tshisekedi yaba abashije kuba yatsinda AFC M23 kitaba ari itangiriro? Tshisekedi ntabwo ahagarariye MONUSCO, yego, uyihagarariye MONUSCO ni Vivian. Ibi nta nubwo mbona M23 ibyanga mu mvugo. Nese M23 yababwira ngo nimuguruka tuzabarasa, kandi yarababwiye ngo aba nimwe muhaza, kandi yabemereye. Ntabwo ikibazo mbona kizigera na rimwe kiba ngo
AFC M23 izabarasa sibyo ibyitwa security guarantees bavuga izababwira iti nta kibazo ahubwo ikibazo kizavukira kwisanga bihindutse gusanza ibyo basanze izo mpungenge zirahari AFC M23 izaba ikeneye kubahozaho ijisho nikenera kubahoza ijisho bagurutse drone ndayigurutse izindi bavuga bati dore no karabaye ejo batangire bitane ba mwana rero bavuga bati ariko haje ibintu bya spoofing ibintu bigenze gutya kuko erega twemeranye ntabwo AFC M23 irekuye ikibuga cya Goma kubera ko byari mu nyungu zayo mbere na mbere yagombaga kukirekura muri bya bihe bakinaga ikinamico mbyite gutyo n'ingabo za Sami DRC ko biyunze rwose nta guhangana ko bagiye gufatanya gusana ikibuga cy'indege Sami DRC ikahaci gataha sibyo ariko byarangiye atari ko bigenze kubera iki bitagenze gutyo byaje kurangira habayeho ugushwana cyangwa se ukutumvikana muri uko gushwana cyangwa se ukutumvikana hagati ya AFC M23 n'ingabo za Sami DRC birangira ingabo za Sami DRC zitashye zinyuze umupaka w'ubutaka. Ku rundi ruhande nanone inkuru iri kuri Minembwe Capital News iravuga ko urubyiruko rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basabye bagenzi babo bari mu gihugu ndetse no mu mahanga kudakomeza kwiyambazwa nk'ibikoresho bya politike ahubwo bagaharanira kuba ijwi rimwe rifite intego rirengera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubusigire bw'igihugu n'ejo hazaza h'abaturage bose bityo bakaba basaba nabo ko ibi biganiro bigomba guhuza abanyekongo bagomba guhabwamo ijambo. Baramutse babikoze yaba ari amahitamo meza ariko ntabwo uzabibona nutegereze baha urubyiruko umwanya muri ibyo biganiro bazajya baruha umwanya mu miziki baruhe umwanya muri siporo ariko nibigera ku gutekereza hazaza h'igihugu abagomba gutekerezwa n'abahangije kandi aba bari abasaza. Yego n'ubundi nabonye na perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nyakubahwa Mahmoud Ali Yusuf biciye mu itangazo n'ubundi iyi African Union yashyize hanze yego yishimira rwose cyane isinwa ryabaye ku itariki 3 i Doha ryari rikubiyemo amasezerano ya mechanism y'agahenge yari yasinwa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi no ku ruhande rwa AFC M23. Ni iki bivuze kuba iri tangazo rije ubu ngubu ugereranyije n'itangazo rije ariko ukwiriye kumenya ngo rije mu gihe Union Africaine uyu munsi hategerejwe impinduka hariya aka gahenge bari kuvuga Union Africaine yari yobowe na Joao Lourenço Gonçalves sibyo uyu Joao Lourenço Gonçalves niwe uyobora Angola ejo bundi usa nk'uwagarutse mu buhuza ugiye kuvuga ku biganiro bihuza abanyekongo arangije asaba agahenge n'ubu Union Africaine ise bemera nk'ikomendinga kakandi kabanje byose ndabibonamo Joao Lourenço Gonçalves. Muri iri tangazo rero igikomeye ni iki baravuga ngo the chairperson of the African Union Commission His Excellency Mahmoud Ali Yusuf warmly welcomes the signing of the terms of reference for the ceasefire mechanism between the government of the Democratic Republic of Congo DRC and the Alliance Fleuve Congo M23 on the 3rd February 2025 in Doha. Nibwira ko iba ari ukwibeshya bishobora kuba ari 26 kavuga ko yishimira ko basinye inzira y'ubugenzuzi bw'amasezerano aganisha ku mahoro cyangwa se guhagarika intambara uko ibintu bizagenda bikurikirana. Bavuga ngo the chairperson commends the constructive role played by the state of Qatar and the United States of America in supporting peace efforts in Eastern DRC in a way
that works in tandem with the AU-led process under the able leadership of His Excellency Faure Esozimna Nyansimbe, President of Council of Ministers of the Republic of Togo, and the AU designated the lead mediator on the Eastern DRC with the support of AU panel of facilitators. Kavuga bati rwose hano Mahmoud Ali Yusufu arashima uruhare rwubaka rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari mu gushyigikira imigoko iganisha ku mahoro mu buryo bujyana n'inzira y'amahoro yatangijwe na Afurika yunze ubumwe, uyu munsi yobowe na Nyakubahwa Faure Nyansimbe, perezida w'akanama k'abaminisitiri muri Repubulika ya Togo, ndetse n'abandi bahuza bashyizweho ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. This important step represents a significant confidence building measure and a positive development toward the escalation of hostilities and the restoration of peace and security in Eastern DRC. The chairperson commends the commitment demonstrated by the parties and underscores that establishment of clear and mutually agreed ceasefire mechanism is essential for ensuring compliance, building trust and protecting civilian populations. Uyu aranashima nyine ko hatewe intambwe iganisha ku bwizerane, noneho ibi bikaba bishobora kuganisha ku kugabanya intambara n'ubushyamirane no kugarura amahoro n'umutekano. Akaba anashima ibyerekanwe n'impande zombi mu gushyiraho inzira yumvikanyweho yo guhagarika intambara no kuba bakongera kurema icyizere no gukora. Bakaba bahamagarira impande zose gushyira mu bikorwa ibyo zasinye. Impande zose ntizabisinye ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri se. Yego. Iri tangazo ntiryasohotse ejo se ku itariki 12. Yego. Ndakumenyesha ko ejo ku itariki 12 ubwo iri tangazo ryasohokaga habaye ukurwana gukomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Mu bice bya Minembwe hari ukurwana gukomeye. Amasisi. Na za Masisi. Ndetse n'ubu tuvugana deployment nini hariya. Rero ibyo by'agahenge bavuga ni babijyana ahandi. Ntabwo ari ibya nona. Yego, reka tugane ku musozo. Yves, nyemerera ngushimire. Wakoze cyane. Dushimire n'abo twabanye kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Ibiganiro n'amakuru birakomeza.